President of India Pansi ka address ay la phan ke loji pulotang te DCC lo nangji la senatum DC long nang pi la pen ke akopian ke CM phanta lupo la pen APDCL phanta lupo la pen ke Home Ministry phanta lupo Governor phanta lupo la pen President phan ke lovek po ni tu ga demand ke na ke mo pen ta ning ye lo autonomous state day mathatha ningkan phokep ra pho ta so selu Article 244 A ke tu kita ilitum ke thek thep pen jok an ta long li ke hang the ke tu ma pre tum se claim athema tuliram rong hang si tipu ke di RDC protest RDC protest ni si bang pharohini munti ke toy yut bomati poisa ta lang li si rab dun bomati ai nge BJP long nge bang pilo ne vi RDC ta pini vi det logan de pa ye chok pa ye theng wa de ni li tu nge se chok se theng ning dok de ke akam si ke chun nai la si ai na ting si ke claim nai high command ta ke sila high powered committee ke claim nahi akam da dak law long tok te le law long to ande le council hello state of Assam lu pudah ke da power land and revenue apu thak ke alang litum le claim nang po okay sir pini laso memorandum ka submit RT jing pic pesin tum card dulong lo sita pini bang armung kom he ko pe pone armu kom hek atheke chi sik pe me lo ka de tum ta wang lo amat alang lituma gari ka dok ka ve mane khang thip bange ha am tereng chinthong soropan amria soropan am tereng long khang thip bithung soropan khang thip koplia long amreng soropan khang thip hamren soropan khang thip ha bot thatlang so long la puson de bi la pen pu na thu kajironga na thu khang thip Silonijan khang thip la ben dilai men along kaprek la pu yu khang wa dat pu parokwa long an ta khang lap jong le dok moka be the ben bukulia be the khang lap la lo amuni ke kom le the ke na tum ke hem prek ka thak si top priority lo kala si no na bang ke si schedule ke si themu pu ke rong ke tham theli lu non ke hem prek si nang dek pu si than gat pu la ke six schedule themu pu yok ta than the ke na tum ke aprang ke la si dam pom ke na tum ke themu pu pot ka lidet le tum ke non ke hem prek si chelar certification lo la si kalilo ke chelar kalilo nang litung ke chini si chok chela anang le hala six schedule thek the autonomous state ave de jike na tum ke non hem prek si top priority aprang si aprang mendalo aprang ke kali sir kalang lo nilitung neli 2016 arni HSDC apan neli ke putekang neli hadak sidol asahut itu autonomous state ke hang bom lo amat ke hang abatai tin six sidol power bang je than chet titi is surrender de titi la si autonomous state hang vek na polong vek nahi sedala ke hang un hut autonomous six sidol power bang je surrender nang ni ai chini ne de sa mo si je surrender bom lo la si ka pa chini nang ya pan ne tum claim nang kok lo six schedule article 244 A long tok do kente six schedule paragraph 20 pen si autonomous state claim ji po da ka tok do ke ai ke nang li tu ke thek the pen no jok si 1995 aning kan long le aron ta input to ang we to that lo ke alienation of land itu six schedule ke thek the por lo ke la ka ente sir non tribal phan din an ke jok chila mo nang li ta ke thek the bang lo la si hedi hello lo apen ke 2011 aning kan 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 MOS ka so here hot hala so hot paragraph 2 subparagraph 7 apot ke chiwar thu choroma state election commission pan power chipi det ke di more power hang po power ke do ami chiwar thu phit ti ke non tribal atumen ni tu pu bom lo kai ke ta ka ke thanai kang thanai tu liram ro arju damo ha angin thanang ji buga ek dalo non ke ing than po la ke kang thanai ke kang thanai tha be ing than war choki ma Allah selam na langgo Allah selam na langgo paragraph 2 sa paragraph 7 ne pura tuliram rong hang along si dulu le la ke hala Allah selam le det ke Allah selam le tike ing than no ing than na jong si ing than wa me put nang li people ing than wa re de ing than no nang li nang li ing than no ing than no ba ing than no nang li
in than thi nang li un e athema ajak Allah ve det ke ante Allah salam le det ke ni tum high court pe ni tum order che be pass lo pente non ke dolo la ke hal Allah salam le det nang li ta pon lu nang ni Allah salam det tik ke administration ke claim administration ke di law kan si claim government ke administration man le claim po daki election ke hai atu law paper salam le de hang lo la ke tok elo memorandum long ta tu paragraph 2 sub paragraph 7 ko tok lo ka da pude to paragraph 2 sub paragraph 7 pulle te pila pila dak si de le dak si de le dak si de le adema amending than ji pulle te a lo long tok te pin le si ka kang than un po ha ko bu si kang than un po yuliram long hang in than non te a lo be ke mang in than thi a lo ta salam le te ke alang a issue lo la hello 2 paragraph 2 sub paragraph 7 hello a issue lo la kai ta ni tu do ver lo la ke pini ta ning je sob lo non memorandum long ta tu memorandum nang pek lang no nang li tu ko ana ki lu ma la son ki lu he di nang li ta po an lu nang 244a as issue the change lo ti la ke 2 paragraph 2 sub paragraph 7 mandate la 6 schedule long se tu nang li nang thek long le pin le ta tok ti de pi lo nang li po re nang li ta chi pi lu nang ne nang li chi pi lu nang ne dei nang li chi pi lu nang ne dei nang li ta chi pi lu nang ne dei nang li lo non te avai de to nang li pu bom ke la ke mati non na pe klang tu rong le mati acha ka ma ve lo hala bang ke nang li tum pin ne do ma nang a ju ji nang en lu ke nang pe klang en lu ke nang pe klang en lu me awareness ta kai ta pi bom lu ke juliram man pi bom ar ju hai hede nang li phan pe pot juliram man ar ju hai hede pe pot ar ju hai hede nang li juliram ha juliram si nang soi dun do di nang li juliram li bongo sena si nang soi dun nang li pha lagi bongo sena nang li ke bongo sena nang li ke bongo sena nang li 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 bongo sena bongo sena down with bongo sena Tok sa nali pang kasi kasi tukang tung nalo. Ada semen pang eviction alam nung silang dam belotang teh, aku saat ini panjang bang jangan kuat long pen order long atau, kon kita me pini ni anta council pen dak tharli hai hedet, kopi siku pala sob thai. Lade ka tharli hai he ke chini lo ke di, la ke alang litum ke bongo sena reading si doko, bongo sena pen bihari tum a vote pen si election ke hai ke alang litum, lama se alang litum tharli hai hedet lo. La hello itum tribal atum an la pen khilonjia o khomia la pen adivasi atum an chelang pet pen jok si ilitum election pape hai hete hala election ke hai tum si tharli unji la ke lo long si tok du pamu head alam pen jing bar ik ke po nali tuma phan ja semet ke dam tana por hot pijara ka che sam long participate dende kami non bang nali tuma bang so issue ken pon ke nali tum la ke ratchari ali ke chandia phansi la bang so atau pik bang campon tu saya koi tu kok masih la ke ni li tung ke cikloyon clear prang men si ni tung a program ke tik la ke hala cikloyon clear prang me ciklo pen si ni tung ya pinya program ke tik ken te hala so pen si la anda claim ji pun tung pu at lo ke athima election hot ke dei election hot ke alang li tum pulo election hai lo te tang det lo te eviction ji pulo election hai det mar bang eviction te de age election ke hai tum si eviction ji ken te la hello APSLC supporters la pen protester atau phan khang et la sila sebut aku pisi pupon la ke ilitum neliga phere neliga chini ke bongo sena RSS atum phan bihari atum phan ka phere pen joksi muna chohan phan ka phere pen la pen
Pawan Kumar Rai apan, Ojit De apan, kapire pen a joksi, alang litum eviction hai hedet le. Lapen ni litum pan pini meeting pe dolong leja kam ke claim la alang litum hel. Nang litum next agenda ko kay posa. Ni litum agenda ke la awareness program ke do bom po ni litum ke claim bom po la pen ke ason do ilak non ma ke nang than et unedet la bang ke.